Atau ada di Lalosi Cafe and Resto. Ini dia punya ownernya, ini namanya Mama Tina. Mama Tina mau ajak pengunjung datang ke sini. Selamat datang. Ini warung sebenarnya tutup, cuma ketong datang ronda-ronda saja. Sekarang kamu mau ada lagi, mau tali, Pulang, tarik tali. pulang. Ini sekarang ketong mau naik ke apa, Keramba dulu, Keramba mulai ikan. Tarik perak, tarik kan aja. Kira apa? Hah? Ini ketua api di mana? Ini si waju-waju kari. Ketua api di Keramba ini. Silakan nasi. Baru betul lah. Keramba dia. Tunggu. Ini terlalu asar. Ini penumpang berat. Itu di sebelah situ ada view JMP Jembatan Merah Putih. Itu nggak ikan besar-besar. Itu tebal kan? Kita ada di Keramba Jaring Apung, Kaja, di Poka. Sekarang ada pancing, teman-teman.
kerambanya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau makan ikan bakar di warung Lalosi di Poka di bawah JMP, bisa order ikannya langsung ke kerambah. Tuh, kelihatan JMP. Kerambanya di bawah jembatan Merah Putih Ambon Manise. Terus itu di sana itu kelihatan warungnya Lalosi. Biasanya teman-teman kalau malam begini sudah tidak ada pengunjung lagi. Kalau dari pagi sampai sore menjelang malam itu sangat ramai. Cincin galuh. Itu dia jembatan Merah Putih. Di sekelilingnya ini ada Teluk Ambon. Teman-teman bisa makan di sini sambil menikmati pemandangan sepuasnya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me